Imphal mizo te har satna to Imphal omchin mizo pakhat chuan mei thla a Imphal khopui chunga chi le chin kara buaina wanga har satna an to tele mizo anni nain a chan lawa target anni ve thu heti hian min shil Imphal mizo hi keima ni to ka kan thanem ve thokhata zathuma tanga zali inkar ming ziak lo rampo na omlo bel khomin kan ni ve nwala amai ne tiang hi ke ni mizo chuan kapian ma puin in mel mak na chu kan nation lo ma se tun tum je chu hei kan then omle a che vela meite te me win min wawa wanga chuak le heng thil hi soilo theilo kani kan chena kum som thum chuang to government quarter langol housing complex a kan ni a ma se sarkar inania anja mana ti in kan ge ta te mizo ti in le khaziak puin kan tar nge a ma se kanin po hi kan chua san nuwa voithum lai an rok to ti thom kan shiani kan quarter hi kongsir bera omni in vai hi nip noidor kan lwa tira chumi tanga shia chu kan ni adang po soituratam pu p admin mizo kan himbik na omlo mizo tu ma imfala kutna thokemo student emo sarkar na thok omanom lo an chuak vekto kuki tong mang ma tong mang paitele adangte min thlar rang lo tila kan soidik zokang puar ke zawa dm college assistant professor retired chu ni tena dialysis ti ni a sana ke theilam fela ani a ma se me nili to ka anin private residence le motor ten hal saka mizo no pakhathian lamfei supermarket a hian mizo choice ti sille vendor pani anei boka chupo anbung ro anruk sak vek zo nuin anti chiat sakbok soitura tam khoi tanga soitran tur nge po ka shelo rilro na ti mai lo chu ti han kron be pop ve top che ni Imphal mizo ko ranang zong chuan presbyterian deuh vek kan ni a Imphal pastor bial hi new check kona thut munan neya kan pastor pa report dan chuan mei ni thum zandar somvel khan an khoi mek ti thu kan chia a naw nei thar liman nia an fanu no sen thar po anu taknyal po mu phal lo khopa ni kumatanga hospital a omto in en kol lai ring an ni a chupo hlaule khur chungin an biru a atuk zinga himin an chuak chuan pastor ke muana field secretary ani po meite zinga rongbol ni in an koshan pui meite ten toileta an thu ruk ngai khopin an ve bok chuan kan evangelist te chung kwa ramthar kho a rongbola ompo meite hawin an chiama wan nei thlak takin tlanga atlana rwa surna sat ema wangin an zung chunzom taloni in an report bok mizo biakin chu soito angkhan Imphal kan timaya kan bial thutmun new check economy le langol kan venga mi chu an khoi cheto ti ka chiang Imphal omchin mizo kha in chanchin miron shila in chwa dan le an che dan a thai mo a chai mo miron phel zel turin kan nge na che u Imphal mizo te tor na hi kan chi pui zo na thlak dang te tor na arab thak em wang hian le akhuin omri a hemi ni wang hian mizoram lama po mizo inti te chuan an twar velawa ngai na siam thei amai ro chu Imphal mizo te tor na hi soinep chi mo haider chi ni lawa in le lo chan lau thabara tlukarap thak chuang lo kan pe cha te po namdang te hian mizo te chu be an ni ve lo thu dot phwa chop soin anon au chiam zela an buai ne hi mizo le naga tinen anilawa ti in naga an khoile ka ngai da mandil chuk si a hetia free taka Imphal mizo te an rik rapa ati tu te sheman ni lo hi mizo tlom ngai pol te le sarkar hian ngai poimo viau se adu hemi ni ruale ro hian helama kan mikol te laka ero ril ru thalo putlo itum sha mangu buai ne hi ti punlun na thalawa mase voice chwa na tur nei lo te au chwa na ni le an chanchin khovel sha ta pho chwa sakhi kan mo phurna ni e tin buaina hlawanga chaklo jok te voice hup betreng hi thil dik lo le thalo takani kumsom ni tang thei turin Donald Trump chu thubai somthum pasari siam sak anile ta US nuclear thuruk puan hnuai ruwa pu ani nimina Justice Department chuan US President Donald J Trump kumsom sari paruk chu America sarkar thuruk poimo classified documents achin vel dana thiamlo chantirna somthum pasari zet aneiti an puang chiang ta hetianga classified documents a local zinga US nuclear ral thuam thuruk le
ralven buk mun pui Pentagon lamin ramdang run invade antum dan ruwa man na te tela Trump chau nilovin president ani hunlaya military chungchanga ami malkut keber military vale walt nauta po thiam lo chantir ani a nauta roi ukil Stanley utwat chuan engma soidu ri lo White House military wale walt nauta hi FBI shiat lawa Pentagon ral rel na thukruwa pu ani Donald Trump chu Florida a chenna mar arlago Palm Beach muna classified documents singkhat sang thum 300 files chuang kolin thil chui tu te dot thudik tok lo shila pu ani a mase Donald Trump chuan engma ti swala nei lo ti soin an pu na te chu apha ni Biden admin thil ti le White House alwa theilo na tura kongki nokna thil tia puin ama chu film ti Truth Social platform a atar lang ani documents za chuang te chu classified tia chinchia anni a mase Trump pa ukil rualte chuan thatakin sarkar thunei tu te hena pek hlanle tani anti US District Judge Federal Aileen Cannon chuan Trump chunga ro relna alo kalpui turangai ani a Judge Cannon hi ama Donald Trump an kumsang ni som pakwa a president hunlaya arwat khani a nikuma thatakin ro rel sakna chu kalpuya niang ati wangin thule hla anei da hata anua midang ruat ni a tunchuma hian ama chinfel turati ani rin ani nimina tlang zar tak Trump pa thiam lo chantirna indictment pek somli pakwa zeti chua chuan hetiang hian classified documents te chu ama cheneina ballroom le shower room a parcel boxa aloda ni in anziak pakhatna US nuclear programs panina defense thil le Lawrkhawm US le ramdanga chopchwa te pathumna US le atho puiramte sipai chakna manga be theidan palina chungan tho puiramte be anni a chan le dan tur prosecutors te chuan Trump chuan ama cheneina US sarkar thupui mo top khokte cholo kola a chen na hun chu mimal private members club sangtam takte tlo mai thei ani a chutianga US sarkar thuruk alokol ruk chu America ramven himna tan a hlooma documents chen khachu bathroom bedroom office le ballroom a te mu ani FBI ten an chui zuina a au kilroi te chutiang thil te chu thukroi moti cheturin ashila tin chutiang thil poimo akol lo ti shil turina chani anti mei kum sangni somni pani khan Trump chuan classified documents akol chungchanga ko luina adon chumin mi tu main ka thingrem kolte an mu ka du lawani engma kan kol love kan ti chu thazo kan lovem ni ti in asoini in indictment charge phek somli pakwana chuan ziak ani prosecutors te chuan mare lago mun chu US sarkar thupui mo kolna mun tur ani lawani kumsangni somni pakhat khan Trump chuan classified documents chen khachu security clearance phalna mulovin ziak tu tele staff pani ashilani ti in thuchwa ansiamani August le September thla a Bedminster Club New Jersey muna golf club a po Trump chuan defense department ten indona tura ruwa manna plan of attack thilte chu tarlana du ti audio record atangin asia theya president kani angin classified lo turin kati theya masi tuna chuan ka thei to lo insha tangin thuruk alani rengani ti in asoya pu ani BBC News chuan President Louis Trump a kumsom sari paruk chu akum som sari pasari na birthday mani chia in Miami Florida a court ma a tholeni juni som pathum khian inlan turati ani ati Trump chu criminal charge voini aur na turani a na kum march kumsangni somni palia New York khopuya Trump organization chia pek chungchang le puitling film siam tu Stormy Daniels sumpek na hasmoni chungchanga avoini nan kota ain lan leang tona classified documents chungchanga federal sarkarin criminal charge apekhi kumsangni somni palia US president atan thantlinani chuan nu do thei aninga New York State bika criminal charge ro akalzel thungang Trump classified documents puimo kol chui chiang tu ho tu special counsel Jack Smith chuan dan mangin rampum ven himna national defense thilte chu ulukle chaktaka veng him tla tura malak tur ani herama dan kansiama tu chunga pole ko turani ti in Washingtona asoi ani
Reuters News chuan Trump pathiam lo chantirna hian Pentagon, Central Intelligence Agency le National Security Agency le Intelligence Agencies dangle khapuimo te antel ni in aziak. Trump chuan Special Counsel Jack Smith chu Truth Social platform a rondemin Trump hotu ni a rirulam chian lo na deranged lunatic ne ani hetiang mi hi justice thila anin rol turani lo ti in classified files poimo te chu US Vice President Joe Biden a chen na in Delaware mu anni a aina chau ni lovin a motor da na garasa te mu ani ati Joe Biden a chen na Delaware state a classified documents mu te hi federal investigator ralte chuan Special Counsel Robert Har kai hruaina in anla chui chiang mek zelani Donald Trump chu criminal charge voini pek thu puana ni nu loka awkil roi thin John Rowley le Tim Trusty te chuan an chol santi an puanga theitop kan lo chwa pui thinna kan lom hle ti in an ban san chanero an soifia alawani Trump hi white collar defense lawyer tha Todd Blanche chuan court ma a adin sakang Blanche hian Manhattan Court New York Kopuya criminal charge sa alodin sakto ani Reuters Ipsos poll chuan Trump chu criminal charge pek ni ma se tundin muna voters te zinga Republican Party candidate zinga vote du tola nei sang fal na lani ati Trump hian Georgia state bika Biden anen electiona anin khinna khan criminal tia pu na chui chian na prop alama chon mek bok ani US House Speaker Kevin McCarthy chuan Fox News nena hethil hian rampum pui atibwai theidona voina chuan mitin reng te chunga danang taka rorel na equal justice tur leimu chu kalpui ani lawa hei kandin chanani lo ati heti lai hian Republican Party atanga US President chu tumtu Florida State Governor ni mek Ron DeSantis le ahote chuan DeSantis war room ti in campaign anon tan chawa tunlai technology manga thiamna siam chop artificial intelligence aye mangin Donald Trump anon be chawa Trump chu president ani lai ringa COVID-19 thrileng pandemic le damdoi thila US a mo phurtu ber Dr. Fauci chu National Disease Control Director atanga bandu lo tu le Dr. Fauci chu duat taka kwale fob hugging kissing angin video short clip anon ti chuakani Dr. Anthony Fauci hi conspiracy theory le anti-covid vaccine hote chuan andu lo le china demle soisela hloa Trump chu TV show pakhat The Apprentice ti a hotu ani lai le White House alwa nuwa mitam tak anwaya thok aban zoi lain Dr. Fauci chu bantir du lawa anon pu ani hetianga khovel fin na le thiamna sangzel kara al generate image manga inbe na hi alalwar chhozel don ni in alang Dr. Fauci le Trump pathalak te chu artificial intelligence AI thiamna mangin phuarim khom aum nualani AI thiamna mangin mimal milar le politician te chu audio image video mangin antiming che theya hetiang thil hian khovel lu te hai chan hle to ni ithalak le io ni si video mangin anrem khomanga io phoiri Riki chia ni boxi ithalak edit thlekin iti lo pui anti tirang chenga chungchu karlawa mitkhap karlawa khovel pum huapin alo dar choi to maidon ani AI chungchanga dan mumal taksiam turin khovel changkang ramte chuan UK a into khomna an nei thwai dona Prime Minister Rishi Sunak chuan he AI chungchang soiho na tur summit angdeu tur alo dong song don ani Vantlang rin phak bakin mishing te fin na le thiam na hi technology thila alo thuk ta hle ni khothlang ram chen khata chuan pathiana in technology chebai buk na worship in technology hi anasa to a keini thatwal chen be a cheng te point sound system changkang visual aid thale technology thale changkang berber chu kan du ta zelani hi hun nununga thil om tur zinga mi Bible zol nei Daniela soi mitam tak antlan velanga shiana te pung donani Daniela bung som patni changli ti te khalo thlengdik mek zela mishing te thluak shiat na le device chip computer manga thunzum tuma malak mek na te po alo omta ni city lalrin oma Manipur boruakin zia lam apan sarkar lai puin chomdol na pe karem ti
Manipur Sarkar Security Advisor Kuldip Singh chuan Manipur twal chung buaina wanga inle lo chan tele umna tur nei lo te tan Sarkar lai pui chuan relief packets chengwai bel cheza pakhat point pasari panga pe karim ti thu ninga ni kha na soye Kuldip Singh chuan Manipur boruak po adai chan ti soin darkar somli paria chungin buaina chuak thar aum lo thu a soibok Singh chuan Manipura inle lo chan te tan Ministry of Home Affairs chuan chengwai bel chezale pakhat point pasari panga relief package pek arimti Union Home Minister Amit Shah lo zin khan State Sarkar chu MHN ne na hian inle lo chan te tana chumdol na petora dil sakturin ashilani ati buaina chuak wanga tlan chiami singthum sang sari zali somnga vel chu relief camp zani somsari pahnia anla khosameka district som pathuma relief camp hi siam ani boruak thale muanom aumzui theina tan minister le MLA te chuan buaina chhuat na mun sang sang te chu an tlo kwal meka tol chung mi puite le civil society organization te muin boruak tha siam tura mala zel turin an ngen security force te point patrolling duty an na chunzom ringa khutlang ho tu tele pol sang sang te meeting an nei puibok Meitei le tribal te inkara buaina chuak chungchanga Manipur Sarkar chuan case paruk chu Central Bureau of Investigation CBI an chuitir dona hengzinga hian he buaina chuak hi ama tanga lorua manlok ani MT tetel buaina chuak kai noya hian FIR sangthum zasari somthum palizia lu ani to a Imphal West District bika sangkhat zanni somnga pasari kangkokpia zakwa somthum panile Bisnupur districta FIR zariat somli palizia lu anito Tripura a Țekin mi pani deng hlum Tripura a ningani khan Țekin mi pani adeng hluma midang panga an liam bok official te chuan Țekin aden hlum te hi South Tripura a Devipur khomi Sailendariang kumsomthum pathum le Sepahijala districta Kolagami Badalde kumsom rukte an niti soin leile ta nan tho lain Țekiana deng ni in an soye Kolagati a hian midang panga in hliam an tuar buka damdoina shwai ngal an ni Bisalgrad subdivisional magistrate Binoy Busandas chuan Țekina den hlum chung te hi ralna cheng singkhat ve pek an ni thule Sarkar lama zangna domna cheng noi li thleng an dil theitur thua soye Liam tuarte po in kolmek ni in damdoile en kolna po athlon veka pek an nidon ti asoyi. Ks Thanga lakah defamation case file mai thei. Congress party chuan thuchwa siamin an party changa Ks Thanga ban chungchanga ati phak tok le ati om tok ati nian sha thu an tar langa atul chuan defamation case po an file mai thei thu an tar lang. Congress chuan Ks Thanga hi party a din mun tha chan lai puin Congress party mi mai nilo Mizoram mi puin ami zia chiang taka kan sha tani a chuwangin parliamentary secretary le minister din mun hial hlang kai tu Congress party a chwa santak beilet nana athuziak te po ami zia enin ati om toka kan ngaya he thilwang hian kan party mi puite tuma chiai lo turin kan ngen cheuni anti juni kwa kumsang ni somni pathuma Ks Thanga ban na lekha a thudiklo le puna diklo allegation tam taka anti a khang thudiklo le puna diklo te kha kan president za tak ti ming liaw tumna ni ba ka moilo taka Congress party beina ni wangin atul danangin defamation case file po ngai to antum thu an soye